Ассалаумалейкум, кадырман кыргызстандыктар, жалпы YouTube көрчүлөр. Ош Чапалак унаа базары 1 ноябрь 2020 жыл. Бир катардан сиздерге Орус автоунаалар боюнча маалымат бермекчибиз. Назар салып туруңуздар. Унаалардын баалары кандай болду? Бир катардан билесиздер. Мындай мерде жип турат. Бунун баасын сурап кетейин. Жол тандабас унасы 97 жылкы 25 дизель экен. Телефон номерлар 72 менен 300 777. Кайсы каналын эгиз турат? Улдам кабар. Уна канча болду ага? Я Мачеда утасына. Баасы канча болот баасы? 200 кеми бар. Телефон номерларынын аягы 77бі? 777 экен. Дал ушул номерларга чала бересиздер. Мындай жол тандабас унасы жол агабызга таандык. Мында кара түстө 06 унасы турат. Абалы орто деңгээлде. 06 канча болду таба? 06 105. Номеруңузду жазып алайын. Номеруңузду айтыңыз. 73 менен 73 менен 39 59 01. 39 59 01 номерuna çalasızlar. Avamан бул 06 унасын аласыздар. Кара түстө экен, көрүп турасыздар. Болушу канча болот аба? 90. 90га берет экен. Мында дагы 06 унасы турат. 06 канча болот экен ака? Басын айтың. Айты бериң, азыраак айтың. 100 бі? 999 жылкы 73 менен 52 61 21 номерuna çalasыздар. 100 дейт бунун басын. Дагы бир 06 турат. 06-ны көбүрөөк тарт деп сурагандар да болгон. Басы канча ака? Сиз тартпайлы, басын айтың. 120 миң. 500 менен 20-21 10 номерuna çalasыздар. 89 жылкы. Канча болот ага болушу айтың? 110 90 80 болбойбу ака? Нак пулга. Түшүнүктүү. 07 канча болот ака? 100. Российский транзит номерде экен. Басы 100 миң дейт. Чыгарылган жылы 2007 79 менен 86 53 55 номерuna çalasыздар. Кең агалар кастырасыздар, алдыңкы бит тартып коюлду. Мында дагы 06 турат. 06 канча болот экен? 06 канча болот? 70 миң. Болушу канча болот? 06 унасы күмүш түстө. Титановый дистерде экен. 98 жылкы 222 менен 19 21 19 номерuna çalasыздар. Басын уктуңуздар, сүйлөшүп көрөсүздөр. Дагы бир кызыл түстөгү 07 унасы. Титановый дистерде экен. Басы канча болот ага? 110. Телефон номерлар 0755 26 36 00 номерuna çalasыздар. Болушу канча болот ака? Болушу канча болот? 95ке беребиз. Түшүнүктүү. Дагы бир көк түстөгү 07 унасын көрсөтөйүн. Бунун баасы канча болот ака? 200 жылы канча? 2011 бе? 2011 16. Инжектор. Болушу 170. Чирик жокпу? Чирик жок. 999 52 00 07 номерuna çalasыздар. Бул көк түстөгү 07-ни аласыздар. Салондорун да тартайын. Таптаза экен. 78 миң жүргөн. Чехолду кадап, бензинди куюп, унаны айдасаңыздар болгудай. Видеону улантайлы.
ылдыйлап кымбаттарына чейин барабыз туугандар. Видеодон алыстабай туруңуздар. Кара түстө 07 турат магында. 2011 экен 0505 73 55 77. Баасы канча баасы ака? 120. 120 миң экен. Лада 2114 канча экен? Канча кетти ава? 116 кетиптир. Таза экен бул. Универсал эмес. 116 сатылыптыр. Баш жагына карайлычы, ак түстөгү таза 07-лер тартайлы. Мында 07 турат. Ал жагы сәл урулган сыйт. 2011 экен. 0500 менен 0054 00 номерден чаласыздар. Баасы канча болот экен? Баасы канча болот ага? 140. Канча ба болду? Эм болду. Ба болду экен. Бармак калды да. 140. Сизден бака? Bunun bası kança oldu eкен? Gereği yok. Gereği yok. Bunda dağı bir 07 turat. 07 kança eken 07? Dostum. 77 men 61 84 25 номерine çalıp görüyorsunuz 2013 yılda. Bası kança dedi bilmediniz mi? Size uykudaken tuğanlar. Kapeyka sizden baba. Ha? Bunun basan oldu. 21.01 ha? Buna. Tap taza. 83. yılғы 0551 07 33 31 номерine çalıp kesler. 17.000 pробег. Родной. Bu 07 da sizden. 3.500 dolar. Soma kança oldu? 280 min. 22 миң пробег. Жабық баба. İçi жабық екен. Сыртынан көріп отырсыздар, өте қоғыз, таза. 21.07 унасы. Бұл дағы сізден. Пленка ғой, пленка. 0500 5 44 44 71 номерine çalıp kestir. 4 rasta işleri plyonka. Bunun havalı жақсы. 07 kança oldu eкен? 150. $150 миң дейт бұл 07-іне. Лавы ойынан кішіне жараққа кеткен. Шығарылған жылы 2010 екен. 0554 11 28 61. Обмен жоқ bu? Доплата қосып берсе 88 мың жүріп тұр. Салондарын көрдіңіздер ме? Нөлжеті қанша болады екен ака? 220 екен. 0551 57 11 10. 220 мың. Көрдіңіздер. Жақсы сөйлесіп көресіздер мұндағы. Bir қатардан сіздерге көрсеттік Ниваларды көрмей жатамыз азыр. Нивалардағы сіздерге көрсетеміз.
2011 0551 08 10 80. Bağısı қанша болады? 150.